Orutambo oruhikirweho eminyeto eyayijumbire omu by'emikono muri Isingiro district rwizire kumanya obwa abebembezi babiri nibarambura emirimo y'ekitongore kya Ripple Effect ekirikwegyesa eminyeto emirimo y'emikono n'okubaha entandikwa. Hati nk'Isingiro abakozi abutwire titukureza 10,000 Isingiro yona titukureza 10 zigaye ebitongore Ripple Effect waza kubuza susai nabona bamunika 20-30 baba bingi. Hati population y'Isingiro oba maze kushoboza figures z'Isingiro turi abantu 63. We have Benjamin. I'm forgetting the Benjamin is yes. So we have identified already. We have 10 farm schools that can still these young people. Hine emyeto abari kugira ngo barabe batira orutambo oru omu kwetungura n'okwebisaho hine oburemezi obu bakiri kurabamu. Land skills giraki konka the biggest challenge ni capital eruhu ntukora konka ninki abo kugira ngo mbwenu nabwe nogaborebera omuntu kare twina amasiko mingi ago kugira ngo okutureni tugezeho kugira ngo tukwatira ali Natasha n'eminyeto yona kugira ngo na government nayo niza kutwatiraho kugira ngo abo group yabo yabire registered babase kufuna sente za BDM ahamwe ne sente z'eminyeto babase kurakura na business yabo. Naye minyayo ninjanto myaka 5 akubana mo kugura okutura wawe cyangu is something hard. Niwa mani ganje ntigafokusingira business ninjo kujangurenjo nora ebe bintu bitware sente nyingi nico ryo nokora kandi ogomanya nico rukwendo nyinshi so pana ati ni kora riko dizanje nzibika ndeba nabuza tazingahi nafuna amagoba gazingahi izoba nikora amagoba gazingahi omwiki nikora gazingahi sanganta abantu banje bamasha babase kubamba bayambo project yawe kumanyanka yidams that is use inclusive dare market systems kurebeka ntabantu nabo bayizumbiro mbintu ikwate namate kureba nti bayiga kuba kora master bayiga kuba kubasa kubana bakora mandazi bayiga business okora yogurt na nebindi byone bikuba related with amate buri katare yogurt yito kuba kujinyo okwe kuberi niko bakongera kutereza katare habo kubogwa hati yogurt eriyo neza kuza Isingiro omu mbarara na Busheni nibanda hata won hoto wahika katare kitu nhukahika. Abari kwegyesa batahi babe emirimo y'emikono bashabira okutandika kwegyesa abantu abine oburema hambiri yabo kibahwere nabo kwetungura bakabona akasente ko kwebisaho. Amashita ombero bishatu nimbani inagaba kunsapurayinga kandi inage nkwecungira nyokari so ombero bishatu nimbani nguzamo kilograms 50 mamba zimbera hari umwe kakaga nazuzahawe ebrunaruko so ombero bishatu ebyo nimbani ngagura kuri ya mitwaro 8 kunungaguza amitwara nkaganisha toshanga ombero bishatu ebyo nago bakwa mitwaro 15. Gasha kwa Ruth ni uwamanya.